Thoth jotije mag riwruoge saga kar ching'od bura ma Sirisia kaunti ma Bungoma ogolo siem ne apisas mag kembe mag ji giwegi machiwo arita ewi mako rekod moko kuom oganda kendo kwalo kahawa mag riwruoge saga e alworano. Jakom mar riwruoge saga e alwora ma Sirisia Martin Wataka oyango ni nyaka ne chung' orak mano mi kambi mar chiwo arita ne riwruogno onge kuom moro amora mar kahawa mosegol e pode. Kamano bende jatije mar riwruog saga no Stans Barasa dwaro mondo jopur ochung uso mwanduno ne pinje malibamba kolo ne oseketo okenge mag bero nengo mar kahawa e pinjego e thuoloni. Huko nyuma kahawa ilikuwa inaibiwa kila wakati, kwa wiki mara mbili mara tatu. Tulikuja tukabadilisha security company ambayo tulihofia ya kwamba tulikuja tukagundua ya kwamba ilikuwa inakuwa involved kwa wizi wa kahawa. Sisi kama wamama tumefurahia hii kamati kwa sababu wamefanya vizuri. Pesa zenye tunapata ni pesa mzuri ambazo tunaweza peleka watoto shuleni wakasoma, na hata pia kama sisi wamama kwa nyumba tujipange. Na nimeona malipo ya wakati huu imekuwa malipo mzuri, na kitu ambacho mimi naomba washikilie hapo, waendelee kuhudumia wakulima vizuri. Na najua mbeleni tunaenda kukula pesa kupita kiasi ambacho tumekula. Hakika nimeona kwamba kazi ambayo inafanyika mahali hapa ni kazi mzuri. Nami naomba wakulima kwamba wakaweze kuwa na imani chini ya uongozi wetu wa Mr. Martin, ya kwamba wakaweze kuwa na imani na hii society, wakaweze kuleta kahawa yao ili kwamba tukaweze kuiboresha society yetu. Vile vile hata wale ambao labda walikuwa wananuia kwamba kuipeleka kahawa yao mahali pengine, vile vile naomba kwamba wakaweze kupata interest ya kuleta kahawa yao Sirisia ili kwamba tukaweze kujumuika kwa pamoja kwa kuendeleza society yetu. Lek mar chwalo jopuonjre mang'eny e lai mar somo mong'ere kaka STEM e somo mar CBC nyalo lwar e Lwanda poni ok omany resruok ne jopuonjre. Men kalore kod report mar Usawa Jen